teman-teman, kembali lagi dengan kakak nih teman-teman. Nah, kakak kali ini mencari mainan di kandang bebek teman-teman. Nah teman-teman, temenin kakak yuk untuk mencari mainannya. Kira-kira di mana ya teman-teman ya? Yuk kita cari pelan-pelan teman-teman. Di mana kira-kira? Kita ke atas dulu teman-teman. Nah, wah, ada apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada Upin dan Ipin teman-teman, lagi tiduran di atas kandang bebek. Wah, 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 wah. Nah teman-teman, kita taruh dulu sih teman-teman ya. Kita masih mencari lagi mainan di teman-teman. Kira-kira di mana ya teman-teman ya? Wow, kandang bebeknya besar sekali ya. Wah, bebeknya juga lagi pada makan tuh teman-teman. Wow, 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 wow. Nah, kira-kira di mana lagi teman-teman? Nah, ini dia teman-teman. Ternyata ada Pop-It teman-teman sini. Wah, 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 ada Pop-It musang, ada kupu-kupu, ada es krim, masih banyak juga teman-teman. Nah, kita cari lagi, kita taruh lagi sini barangan Upin Ipin teman-teman. Wah, wah, wow. Di mana-mana? Kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wow, ada pohon apel teman-teman. Kita kembali lagi sih teman-teman. Wow, wow, wow. Ternyata ada ondel-ondel pocong dan ondel-ondel cantik teman-teman. Wah, 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 kita persiapan, kita ambil dulu teman-teman. Wow, 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 wow. Kita taruh di mana teman-teman? Kita satuin lagi teman-teman sih. Nah. Alhamdulillah teman-teman, udah banyak teman-teman. Kita cari lagi di mana kira-kira teman-teman ya. Wah, wow, ada bebek teman-teman, lagi berenang nih teman-teman. Wah, 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 wow. Kira-kira bebeknya ternyata, wah, ada buaya teman-teman. Buaya seperti pengen makan bebek teman-teman. Wah, 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 wow. Kita beresin dulu teman-teman. Kita satuin dulu teman buayanya. Wah, bebek ini kita amanin dulu teman-teman, biar nanti nggak dimakan sama buaya teman-teman. Wah, kita di sini teman-teman. Nah, kita cari lagi teman-teman. Wah, wah, wow, apa itu merah-merah? Wow, 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 wow. Ternyata ada ondel-ondel pocong dan sepasang ondel-ondel teman-teman. Waduh, kita amanin dulu teman-teman. Kita beresin teman-teman. Kita beresin di mana teman-teman ya? Kita satuin lagi teman-teman. Wah, 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 wow. Nah teman-teman, kakak sudah menemukan banyak mainan teman-teman nih. Nah teman-teman, jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dah.